Moses Ali akazarwa ibiro bitano byo kwa Kanaro 1939 omu maka g'abazaire be Muhammad Ali n'omukazi we Veronica Posche Ali omu kyaro ekya Meriaderi omu ruka ogwa Atabo division eya Pakere district ya Adjumani omu kyanga kya West Nile. Ogu akaba ari omusiramu kashu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ali akashoma emishomo ye eyorurengo rwa primary akajimara ishomero erya Elepi Church of Uganda Primary School omu mwaka gw'Orukumu-1957 senior ya kana akajimara ishomero erya Church of Uganda Junior SS okuruga omu mwaka gw'Orukumu-1964 okuza omu mwaka gw'Orukumu-1966 akaza Orde Kampala SS atiyo yatunga ebaruhaye ya senior ya mukaga. Bwanyuma y'orugendo orwo akegita ahamahe yatwarwa kutendekwa ebyamahe yabitungamu ebaruha omu itendekero eryabire niritendeka ba kadeti omu ihanga rya Isiraeli. Okwo akamara emyaka y'emirungi ehikire okusya obu yarugireyo omu mwaka gw'Orukumu-1972 nebaruha z'emiringo mingi omu byamahe. Ogu omu 2007 akashoma ebaruha y'ebyebiragiro ahari University of Wolverhampton omu Rubongereza. Tarakomera aho akashoma degree omu byebiragiro eyatungire kuruga itendekero erikuru erya Makerere University akagumizamu yaza omu Road Development Center yihaye ebaruha eyokuhoza emishango aha rurengo orwa diploma atiyo yaba omunyabiragiro ohamire kurungi. Ogu obuhangu obu yatungire omu by'okushoma kwe omu Uganda, Isiraeli na Bungereza nibyo byamwigurireho omugisha ogw'okukora na za gavumenti emyaka mingi. Tenda kusibizeyo ogwo akaba ari omwe aha bajumikire gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote obw'okubanza omu mwaka gw'Orukumu-1971 obu Field Marshal Idi Amin Dada yagire aha ngoma y'ihanga. Omu bwire obwo Moses Ali ebi yakozire bikamuretera yatoranwa nka minisita w'ebyesente kandi akakora bingi ebiri kumwishikirwaho ekintu ekyaretire yakundwa munonga n'izina rye ryaranganwa ekyaretire na mukama we yatandika kumurebesa erisho ribi yagiramo kumwerarikirira ngo abasa kumwiha aha mugati. Eki nikijukirwa aha cyo kureberaho omu kwezi okwa kana omwaka gw'Orukumu-1978 obu President Amin yatebekaniseho orukiiko omu Kampala atyo akareta mu rwekwaso yo kugira ngu hariho ba minisita ababiire batarikukoragye mirimo yabo ya ofisi nukwo okutunga akakumu ahari Moses Ali nangwa akamujugutira n'akabaketi ko kunagamu kasasiro. Eki kikaretera Ali yatinirira amagaraje atyo yahungira omu bicweka by'owabo nabo hona abinazi bakamutahiriraho kwenda kumwita bitu nawe akakozesa obuhangu obu yabire namanya yayirwanaho yabasingura. Omu kwezi okwa 8 omwaka gw'Orukumu-1978 Amini akamubinga omu bwa minisita aho yabire atari nangwa n'ebitinisa bye ebyamahe yaguma nabimwihaho mpora. Ali akazaho ombuzahe omu ihanga erya Sudan yayeshereka omu kicweka ekiri kwetwa Nimule. Omu mwaka gw'Orukumu-1980 akebembera akabondo k'abarwani akabire niketwa Uganda National Rescue Front batenga orugamba rwo kurwanisa obwebembezi bwa Dr. Milton Obote eje kabere gavumenti ye eyo murundi ogwa kabiri kandi batyo bamuhanantura ahangoma atyo yaguma ari omuhekera bitu bwanyuma ya byona omwaka gw'Orukumu-1986 obu ow'ekitinisa Yoweri Kaguta Museveni yakwasira obwebembezi akagira okwikirizana nawe kutandika kukora hamwe akahebwa n'idara eryo bwa Major General of the National Resistance Army. Omu 2023 aha 2013 by'okwezi kwa kashatu akakuzibwa okuza hidara erya Lieutenant General. Ali akatoranwa nk'omuhwezi wa kashatu ow'enganzi y'ihanga kandi hona nka minisita w'ebyoburambuzi ebihangirwe by'omwishwa n'ebyomumizi aha 2017 eby'okwa mushanju Orukumu-1995. That peace
which some people may not even understand where it is or what it means, but there is a peace now, and that's why we are very happy here, all gathered. I'm very happy that people have come to deal with this great level. But very important also, this peace extended because we are peaceful, and our neighbors, Sudan, South Sudan is peaceful, and Congo may also be peaceful one day, but even now, we are enjoying together this peace. Movement becomes free, and Your Excellency, thank you for the policy of joining our roads to the borders so that it becomes easy for movement. Omugor kumurwenda chenda na mukaga akaba munyishenjero wishaza area East Moyo mu district eya Adjumani yatoranwa nkomuhwezi wa kabiri wenganzi yehanga kandi hamwe na minister w'ebyobushubuzi n'amakorero omu 2000 akaba minister w'enshonga zo munda yihanga nangwa nabwe abire yakozereho nkomuhwezi wo kubanza owenganzi yihanga aherize ihangeri kusya obu afire abirari ahidara eryo bwa general idara erya muhirwe omwaka ogw'2012 ogu aha myaka 87 y'obukuru afira ryo munyeshenjero wishaza erya Adjumani West Olikolwa manila rukejo nyinere General Muzesi alekolwa manila rukejo nyinere Alejibwikani wiyo akarahizibwa 2013 byo kwa 5 2026 ari omumotoka abo kugira ngo amagarage gakaba gatarije abiratorinwe nkamemba wakachikwa kishenjero akebyakanyabwenje no kugura ihanga omumpinda hinduka ezo wakitenisa Museveni yakozere omu cabinet n'aba minister 2026 byo kwa 5 2026 ali abiratine ahari omwanya gwe ogu abirarumo munchiro ehwire gutirwe mu Dr. Crispus Chiyonga bitu ekaye teranagirwe nyuma ahabo kuba omutabane Siraj Musa Ali obwahatenwe minister w'ebyemirimo n'ebyenjenda obwira bw'amazirari omu government omukicweka cye abugineyo okuteganisibwa kwinji ekyo kureberaho n'entaro z'amataka hagati y'abamadi n'abachori ezi afire zitakahwire. General Moses Ali arugero magaragensi 2018 byo kwa mushanjwe 2026 ahirwaro Eliana Kasero omur Kampala kandi nazikwera izoba omu district yo wabo eya Adjumani nagambwa kuba asigira abana abarukukira kimwe 30. Inna la wa inna lillahi raji'un.